имрӯз агар кулли давлатҳои дунёро мо таҳлил намоем, дар онҳо ҳолатҳои низоӣ бошад, ҷангҳо бошад, онҳо бо роҳҳои гуногун кӯшиш менамоянд, ки онро бартараф созанд. аммо ба ин ҳадафи ниҳоӣ онҳо расида наметавонанд, чунки роҳбаре надоранд, ки ҳама гуна манфиатҳоро бартараф кунаду танҳо манфиати халқро ба инобат гирифта зимоми давлатдориро ба даст гирад. ва хушбахтона халқи тоҷик дар давоми 16 рӯз аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 ки иҷлосияи 16 шӯрои олӣ, ки онро мо имрӯз тақдирсозу таърихӣ меномем, баргузор гардид, тавонистанд шахсиятеро интихоб намоянд, ки танҳо манфиатҳои миллати тоҷикро барои ҳимоя роҳбариро ба зимма гирифт ва танҳо барои овардани сулҳу суботу баргардондани гурезагон мақому манзалати худро бо суханронии худ ифода кард. ва ҳамун иҷлосия шахсияти ифодакунандаи манфиатҳои миллатро интихоб кард ва муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, ки дар муҳлати муайян аз ҷумла аз соли 1992 то соли 1994 заминагузор ё ки ташаббускори қабули Конститутсияи давлати соҳибистиқлол гарданд. баъдан бо ташаббусҳои пешвои миллат музокироти гуногун бо гурӯҳҳои мухталиф баргузор карда шуд ва мо созишномаи истиқрори суд ва ризояти миллиро соли 1997 бастем ва заминаи ҳуқуқӣ барои аз байн бурдани гуногунфаҳмӣ, манфиатҷӯӣ ва ғайра гардиду дар Тоҷикистон сулҳу субот барқарор шуд. таърихи беш аз 33 сол истиқлолияти давлатӣ ва 30 соли қабули Конститутсия далели он аст, ки воқеан халқи тоҷик дар интихоби лоиҳаи ҷумҳурии президентӣ хато накардааст ва маҳз ҳамин интихоби дуруст буд, ки муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистонро дар муҳлати кӯтоҳ аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо доданд, сулҳу суботро барқарор сохтанд, барои рушди ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ саҳм гузоштанд ва имрӯз Тоҷикистонро беш аз 180 давлати дунё ҳамчун кишвари соҳибихтиёр мешиносад. 57 ташкилоти байналмилалие ки ҷой дорад, ҳамчун ташкилотҳои бонуфуз Тоҷикистон узви комилҳуқуқи онҳо мебошад. 250 санадҳои байналмилалӣ ба монанди конвенсия, хартия ва паймонҳое ки нуфузу мартабаи ҳуқуқӣ хеле баланд доранд, аз ҷониби Тоҷикистон ратификатсия, яъне имзо гузошта шудааст ва хушбахтона ташаббусҳои Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат дар арсаи байналмилалӣ на танҳо эътироф гардиданд, балки мавриди амал қарор дода шуданд. дар замони хеле кӯтоҳ тавонистанд ба рушди иқтисодиёти Тоҷикистон замина гузоранд, қонунгузории мукаммали моро ташаккул диҳанд ва имрӯз аксарияти олимони ҳуқуқшинос баён менамоянд, ки пешвои миллат асосгузори қонунгузории миллӣ ё ҳуқуқи миллӣ мебошанд. тавонистанд, ки намунаи ибрат ба сарони давлатҳои дигар давлатҳо ҷиҳати ба даст овардани сулҳу субот гарданд ва имрӯз мактаби давлатдории пешвои миллат бо назардошти ҳамин хусусиятҳои хос дар кишвар таъсис дода шудааст ва ибрати дигар сарони давлатҳои дунё гарда истодааст. ва имрӯз бинед ташаббусе ки таҳкими 10-солаи сулҳ аз ҷониби пешвои миллат дар созмони милали муттаҳид пешкаш гардид, аллакай ҷонибдорӣ ёфта истодааст ва ин гувоҳи он аст, ки пешвои миллат на танҳо барои манфиати мардуми тоҷик, балки халқи дунё мехоҳанд сулҳу субот доим устувор бошаду ҷангу хунрезиҳо аз байн раваду инсон воқеан моҳияти ҳастии худро дарк намояду дар як шароити мусоид зиндагии худро пеш барад. яъне дастовардҳои пешвои миллат хеле зиёд ҳастанд, саркарда аз устувор намудани ваҳдати миллӣ, бартараф сохтани ҷанги шаҳрвандӣ, рушд намудани соҳаҳои хоҷагии халқ, такмили қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, муаррифии Тоҷикистон ҳамчун давлати сулҳҷӯ дар сатҳи байналмилал, инчунин ташаббускор будани Тоҷикистон ба масъалаҳои об, иқлим, ҳифзи пиряхҳо, сулҳу субот, ба дин дахл надоштани ифротгароию терроризму экстремизм. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми
راهبری خود همچون پرزیدنت کشور در همه سمت‌های خواجگی خلق در برابر سخنرانی عملهای شایسته مورد تحسین و آفرین را به سامان رسانیدند. از جمله دستاوردهایی که در ساحه معارف دیده میشود خیلی نظررس و باعث افتخار است. بینید امروز در کشور ما بیش از 48 دانشگاه و دانشکده ها تأسیس داده شدند و در این دانشگاه و دانشکده ها دانشجویان از قشرهای گوناگون جامعه آمده تحصیل میکنند. حتی برای جلب نمودن خوانندگان مکتب‌های میانه از منطقه‌های دوردست کوتای پرزیدنتی تأسیس داده شد. در دانشگاه و دانشکده ها استیپندیای پرزیدنتی جای دارد که آنها در برابر خواندن از آن برخوردار می شوند و برای زندگانی نمودن در دوران دانشجویی از آن مبلغ‌ها استفاده میبرند. برگزار شدن آزمون‌های گوناگون به مانند فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من، تاجیکان در آینه تاریخ ملت، یعنی آن آزمون‌های می باشند که به واسطه با سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برگزار کرده می شوند و تحلیل ها نشان می دهد که در یگان دولت دنیا چنین آزمون هایی که برای کتابخوانی شخص سزاوار دیپلم و جای و مکافات و نشان می گردد جای ندارد. پس همه این تشبس های پیشوای ملت در ساحه معارف و علم دلیل آن است که واقعا پیشوای ملت پیشوای معارف پرور علم دوست می باشند. کوشش ها به خرج می دهند که هر یک ساکن تاجیکستان در فضای مساعد ساحه معارف و علم فعالیت خود را به راه ماند، باعث دستاوردهای زیاد در سمت علم گردد و علم تاجیک را در سطح بین الملل معرفی نماید. رسیده بر سری من، بر سرای من، وقتی ناسازی چو سازی من، نوایی من، وقتی بیماری من همچون دوایی من، کرده ای عمری جوانت را فدای من. پیشوای ملتی من، پیشوای من، راه ساز و ره گشا و رهنمای من، پیشوای من، هم صدای من، پیشوای من، هم صدای من. در عالمی فانی وفایی من، پرده بارا در این دنیا بهایی من، با دعای من رسیده از خدای من، میهنم را کرده ای جنت برای من، جنت برای من. پیشوای ملتی من، پیشوای من، راه ساز و ره گشا و رهنمای من، پیشوای من، هم صدای من. از تو باشد نوری نو در خاندانی ما، قدرتی نو زوری نو در جسم و جانی ما. آسمانی صاف و بیغش آسمانی ما، راه ساز و ره کشا و رهنمای من، پیشوای ملتی من، پیشوای من، پیشوای من.
کاری وطن مایاورت هسته ای پرو بالی وطن بالو پرت هسته در همه کاری نجیبت در برت هسته بیشنوین پیمان و عهد این را یوروی من این را یوروی من این را یوروی من پیشوای ملتی من پیشوای من راه ساز و راه